Namhlanje sibuye khona esidikidikini sempilo hospital na udokotela wabantu udokotela uSolwayo Professor Solwayo Ngwenya. Ngwenya, kathi isiphithiphithi singaka abantu uhamba njani? Hayi abantu babeya lapha bazotesta la. Abanye bayabe bengama contact abantu ababanjwe i-coronavirus. Njengoba nibona abantu sebesenza iziphithiphithi bayadanile abantu bagijima bafuna ukuzotesta lapha. So etendini laphana siyascreen abantu bonke abafikayo la kumele bateste ama-patients nabodokotela nabantu nje abanye ababefikile bafika betestela phasi. Kule line njalo engale abantu abafuna ukwenza ama-vaccination, abanye bafuna udose 1, abanye bafuna udose 2. So yikho ubona kugcwele kunje. Kunjena nje ngizwe kuthiwa amadokotela akho lamanesi khona babanjiwe futhi. Hayi lo mkhuhlane mubi lo. Bathesi uyabamba i-community yonke nje yabanjwa abantu odokotela labo bahlala e-community, abanye labo bayahlala amanesi bagada ama-public transport bayenzani. Yikho ayisoze chiye umuntu wonke yabanjwa i-coronavirus. Khathesi khona kumi njani ke lapha khathesi abagulayo bakhona iward yakho le igcwele kumbayile abantu? Khathesi laba abantu bafika ama-20 sibili ababanjwe i-coronavirus. Abagulayo sizama ukuthi sibatransfer kwezinye izibhedlela, amanye lawo izibhedlela babe sithi bagcwele. So sesabona ukuthi akungcono sibakhangele khonapha la siyabelapha khona. Indaba zokuhlatshwa ke zimi njani zona? Ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa namhlanje bona ama-health workers la baningi sibili laphana abalayinile ebhentshini bafuna ukuhlabisa. Abantu uzule ngihamba ngaphi emaklinikhi ungatshela abantu njengomkhulu walapha koBulawayo ukuthi abantu baye emaklinikhi ngaphi lapha? Abantu nje kumele baye emaklinikhi aseduze kwabo khona ngathi belayine kuhle bengayenzi isiminyaminya nxa sebeziyenza isiminyaminya njalo bayabe benompola umkhuhlane. Yikho kungcono umuntu ayefundele lapha eklinikhi eseduze kulaye ekhangele ukuthi akula layini ende ahlatshwe kuhle. Wena waqongosela ngomkhuhlane lo umnyaka ophelileyo, waqongosela wathi umkhuhlane lo ukhona uzabuya kuzaba nabo-third wave, abantu bezonto kuzaba ne-second wave, azabe bakubhilive. Manje kathesi njona-ke usukhanya ukuthi wawukhuluma iqiniso, uthini ngento ezinje? Ngithi abantu kumele umkhuhlane lowo bawuhloniphe sibili ngoba ngumkhuhlane omubi kakhulu, njalo ngumkhuhlane ozabhiliza imphefumulo eminingi nxa singazange sananzelela. Kumele silandele khona lokho okukhulunywa yi-WHO ukuthi abantu baziphathe njani, ngoba nxa abantu bengalandeli lo okukhulunywayo umkhuhlane lo uyamemetheka. Njengoba khathesi sesibona ukuthi sokuthiwa sokulama-new variant la asekhona. La ama-new variant akhanya anamathela masinya njalo senamathela konke labantwana labadala esiya phambili. Yikho ubona ukuthi abantu khathesi nxa singaziphathanga kuhle abantu abaningi bazatshabalala emhlabeni. Kulezi nsuku sizwa ama-reports amaningi kukhulunywa abantu abafayo abaningi. Kambe abantu ngaphandle kwakhona kukhona abangazilondoloza kwakho ngaphandle kokuthi bahlatshwe? Hayi akaningi ukuthi umkhuhlane lo wona vele uyalandela lapho kulabantu abaningi khona, lapho kulesiminyeminya khona lapho utholakala khona. Njalo abantu lapha ngiyabona abantu ama-face mask la, uyathola umuntu efakile i-face mask ilenga lapho emphinjeni la, kavali imlomo kavali amakhala. Uzibuza ukuthi kathi pho umuntu lo ugqokelani i-face mask? Khona lokhuyana i-face mask ababili kunje la ugqokile lami ugqokile. Umkhuhlane ukuthi usuke kimi usiya kuwe usuka kuwe ufika kimi kuyayenza ukuthi hayi umkhuhlane ungaze wamemetheka. Yikho siyacela abantu ukuthi baziphathe. Lo mkhuhlane ufuna umuntu oziphathayo njalo uyageza izandla, bengaze bahamba kathi sokuningi kakhulu abantu uthe umuntu efile bagijima khona phana besiyabamba umuntu lana, nxa egula bagijime bonke besiyabamba umuntu. Uyabona bebuya lapha e-casualty bebuya bengu-10 bethwala umuntu oyi-1. Umuntu lana nxa elawo umkhuhlane uyathi esifa etshiye ephefumulele labana abantu. Labana abantu sebehamba besuka lapho sebesiyabuthana endlini emfeni bebiza abantu. Labana abantu basebethelela abanye abantu labana babuya emfeni. Yikho sisithi khathesi izifo lezi hayi kumele sinanzelele sibili ngoba singaphela. Ufike ezayo abantu labana abantu basebesifo kusiyaphambili. Abantu asikhalelane emafonini, sikhalelane kuma-WhatsApp sikhulumisana. Uhambe kuphela izihlobo. Lanxa usiyabeka umuntu emangcwabeni kungaze kwahanjwa. Mina ngibona inamba le yama-30 la ngibona ingani lokho emaningi kakhulu. Kuhamba abantu abalutshwana, abantu abayi-10 nje kuphela, abantu aba-close ama-relatives kube yibo ababe kungwenya. Hayi khona ukuthi kubuye inkalakatha zabantu ezimangalisayo zabe zisiyanompola umkhuhlane. Hayi Dr. Ngwenya, siyabonga kakhulu-ke lo msebenzi wakho omkhulu kangaka. Khathesi njengona-ke ungomunye umuntu engawuhlela e-ofisini kodwa ukhona ukhangela abantu kunzima lapha. Siyabonga kakhulu Ngwenya. Ngiyabonga.